sem vam že rekla, da grem na obalo. I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, and it's not a lie that I die. I can't hide what this is. Čas je, da pospravim balkon, oziroma počistim balkon, pripravim ga na pomlad. Saj vem, da bo drug teden še kar malo mrzlo, ampak vseeno. Mislim, da je cajt, mislim, da lahko to naredim. Ful sem vesela, upam, da bom dan že zunjedla. Ja, itak da bom. Se ni toliko dela dejansko, ker se pač tako sem mogla lani se zrihtati. Tega ni, samo v bistvu moram to listje pomest. Pobrisala bom balkon. Vse to moram zorganizirati, ker imam pač tak na kupu zdaj, počistiti. Tepih je bil sestavljen, tak, mislim, zložen. Tako da verjetno malo zguban, ampak čez nekaj cajta se bo popravljal. Tu imam še čevlje od Črne gore, ki jih še zdaj nisem spucala. Jih bom sam skrtačila. V glavnem, balkone moram pomest, pobrisati in malenko zorganizirati tam. I'm so excited. Kak je toplo, oh my god, kak je toplo. The buzz on in my favorite song is playing in a Broadway bar. Then you walk in and you're all alone, the hottest in the room by far. And you look up and our eyes lock and my heart falls straight out of my chest, baby. Your lips and your sweet smile, let me kiss it till I die. For the rest of our lives, yes, you and me were meant to be. For the rest of our lives, drop your guard and take a ride with me, 'cause you got what I want, oh, and I got what you need. For the rest of our lives, it's gonna be a done deal, just wait and see. Well, the sun's up, you wake up, an angel in the morning light. And I don't ever wanna leave, the bed's messed up just right. So we make love and we make plans, and God knows that I'm all about it. We're up high, never coming down, baby, just you and I. For the rest of our lives, yes, you and me were meant to be. For the rest of our lives, drop your guard and take a Evo, pobrisala sem, kak je čisto. Zdaj bom pa dala tepih na tleh. V bistvu sploh ni tako, ko sem rekla, da bo ziher zguban, sploh ni zguban, niti malo. Po moje, ker je plastika. Prvo bom mizo pobrisala in stvari malo zložila. V bistvu si nimam toliko dela. To je bilo ta glavno, da sem poribala tla, pa jih počistila, kak je čisto. Oh my god. Dejmo, dokler je še sonček. with me, 'cause you got what I want, oh, and I got what you need. For the rest of our lives, it's gonna be a done deal, just wait and see. I've known it since I met you, this love, it was a breakthrough. For the rest of our days, we'll be everything we wanna be. For the rest of our lives, for the rest of our lives, yes, you and me were meant to be. For the rest of Evo, in moj balkonček je nazaj. Kak cute. To, ko sem imela začimbe in vse, to bo še zaenkrat tam ostalo, ker je še prehitro. Tam je pač košara za... Ja. Sem happy. To je taka, bom rekla, mala stvar, preprosta stvar, ko mene usreči, da si zrihtam balkon, tu delam nekaj, da čistim, da ne vem, si nekaj rihtam od zun, ne samo v sobi. Ja, tako da balkonček je res fajn imeti. Najboljše, ko začneš ti listi poganjati in je vse zeleno in se zdi, kot da sem v neki džungli. Jej! Dobro jutro! Ti je všeč naše vreme danes, a? Ja. O, Didi, o, sorry. O, Didi.
Pojdi. Priden. Как se masti, ha? Si v redu? Ma si spanco ti. Kaj si dela celo noč, a rogec ti? Kakšne logice imaš? Evo, takoj, ko sem vstala, sem si oprala glavo, šla montirati video, naredila timer, porabila sem uro 15 minut, kar sploh ni slabo za editanje angleškega videa. In zdaj ga lahko dam izvoziti in pol me čaka balkon. Journal me čaka tudi, vidite. Ja, danes grem spet na obalo, ampak danes grem zato, ker grem streamat, tako da, ja, imam še 2 uri, da se spravim, oziroma da naredim vse, kar imam. Mislim, da bo jutri dež, tako da zadnji dan, da izkoristimo to vreme, plus tega spet bojo zaprli regijo, mislim, da obalno. Oh my god, kako vroče. Na obali ne bo tako vroče. Danes bo 22 stopinj v Ljubljani. Nisem se nič javila, ko sem prišla iz obale, okoli 7 sem prišla in pol sem malo počivala, če sem čisto iskrena. Zdaj pa bom jedla juhico, ki sem si včeraj skuhala. V bistvu je skoraj ista kot zadnjič, ona z lisičkami, samo da ni lisička. Pa še vedno imam nekaj kruha tega. Ful je dober, ne smem si ga več kupiti, ker ga preveč pojem. To je pa to za danes, lahko noč. Ti glasno predeš. Dobro jutro. Sem se odločila, da si naredim nekaj obraza, zato ker zvečer se mi nikoli ne da, ker ponavadi pač končam streamom dosti pozno in pol moram se pospraviti, pa glavnem ne da se mi. Zjutraj se mi pa da, oziroma imam tudi več cajta. Dala si bom masko, to, ko mi je Andreja zadnjič kupila. Pa porolala si bom s tem, kaj je to? Ta valček masažni. Zadnjič sem ga sicer v angleškem videu pokazala. Jessa Mesa ima angleški video, ko me vedno sprašujete. V opisu je ime in vse. Ja, danes ga bom pa še tukaj. V bistvu je ful fajn, dober občutek je. Te garnier maske so ful fajn, so tudi po moje najbolj dražilne. Če si kupim masko tu v Sloveniji, si to kupim. So juicy. Si da lase nazaj. Juicy, juicy. V bistvu vzameš ta modri del stran in je ful produkta na tem, tako da jaz to rada kdaj uporabljam tudi na kakih drugih delih telesa. Vratu in naprej, res so, O, to bo zdaj tako mrzlo. So cold, kako so da tako mokre. Mislim, mokre, mrzle, vredno gre so mokre, ja. To je meni tak najhujši del, ne vem, zakaj ne maram, da mi je mrzlo obraz. Jej, beautiful! 15 minut je preteklo. Kot vedno preostalo dam na vrat. To se ne izpere, ampak se umasira obraz, jaz bom pa zdaj to uporabila. Greš vedno stran od obraza, torej ne na not, tako bi telo nek lifting v bistvu. Kaj fajn.
imajo DM-o. Jaz sem kupila v Millerju sicer, ampak sem videla, da imajo tudi v DM-u. Zdaj si bom pa še nanesla kremo za okoli oči, pa od Mixe, to res hidratantno. Kadar nimam ful suhe kože, oziroma poleti, oziroma spomladi poleti, uporabljam pa to navadno light od Mixe. Se mi je že ful izboljšala koža, nimam več suhe, odkar sem spet to začela uporabljati. Se počasi zdaj toplo ratuje, tako da ne bo več tako suha koža. Isto je s prhljajem, jaz ga imam v bistvu po zimi oziroma v teh hladnih mesecih, pol ga pa nimam. O, kak je mehka koža. Mimogrede, danes je sobota, tako da ful mi je čudno, ker ne rabim montirati video, ker med tednom imam, enega imam v sredo, enega imam v petek in pol v bistvu čez cel teden moram montirati pa še posnet kaj. Zdaj pa lahko samo snemam, ne rabim montirati. Ja, tako da se počutim, ko da imam ful preveč cajt, ampak se je vikend, ne, mislim, streamala bom itak, tako vedno, ampak vseeno drugi stvari ni nujno, da jih delam, no, tako bom rekla. Tako da sem malo na chilli, gledam family vloge, jaz gledam angleške, tako da, ja, ful ne gledam Slovencev, pa ne, ker bi imela kaj proti njima, ampak nikoli nisem gledala Slovencev. Jaz sem gledala vedno YouTube, angleške videe na YouTube, oziroma angleške familije, angleške pare, angleške punce, karkoli. Ker pred 10 leti ni bilo Slovencev na YouTube. In pol se navadiš in tudi ful se naučiš, a ne, pač v različnih kulturah, mestih, državah in je ful zanimivo. V Sloveniji pač smo malo omejeni, a ne, mislim, se že poznamo, Slovenci že poznamo našo kulturo, ne poznamo pa od enega, ne vem, Filipinca ali pa Američana ali pa, ne vem, iz Anglije. Tako da ja, to bom zdaj delala, pol bom ukulele vadila. Jaz se upravičujem, če skozi govorim o ukulele, ampak to se mi zdaj dogaja v življenju, a ne. Nekaj novega. Predvčerajšnjem, ko sem vadila, sem prvič bila sposobna peti zravno. In mogoče vam pol pokažem. Mogoče. Roki počiva. Potem zdaj to hotel dekico, mogoče, ker je malo bolj hladno spet danes. Se odločila, da grem po pico v Mercator. Glih do 2 je bil še odprt in zakaj pa ne, sobota je. Že dolgo nisem imela picike. Odzivasti. Balkonska mamitva. Še dobro, da imam 2 stola, da imaš kje ležati, a ne? Ne sedeti. Ja, poglejte tega frajerska. Ti pa vis, kako živati life, a? Pa kak punce okoli prsta sukat. Vse punce te hranijo, pa čohajo, pa s njimi spiš, a? Cutie. Nice. Tega piščanca sem delala prvič, nisem posnela, ker sem streamala, tako da naslednjič, ko ga naredim, definitivno posnamem. Popražiš paradajz, čebulo, česen in spečeš.
piščanca normalno v ponvi in pol dodaš mozzarello na vrh, pa baziliko, pa ja, to začimb. Jaz pa to jem z rižem in še zraven imam salatiko. Le dedico la luna a mi hermosa estrella y no escuché lo que dicen pa' mí eres bella eres perfecta por fuera ya y más perfecta por dentro ya y no escuché lo que dicen pa' mí eres bella perfecta bebé. On gre kdaj na jok, ker se zamislite. Ja, meni se to fulkrat dogaja. Sploh ko gledam kakšne videe, pa me mogoče inspirira ali pa gane. Recimo, zdaj me je ganilo, ne bom razlagala, v glavnem. Včasih si želim, da ne bi bila tako čustvena. Po drugi strani je pa ful dobro, ker se znaš uživeti v druge in jih razumeti lažje. Problem je, ko drugi ne znajo tega. Deep, right? Ok. Kaj pa to, ko sem telovadila danes? Ful fajn dan je bil. Zdaj pa si grem nekaj skuhat, verjetno paštiko. In pol počasi imam stream čez 1 uro pa pol. Evo, večerja pripravljena, ragu z bučkami, nič novega. Ja, dober tek. That's why beliefs get out of hand, is because you calibrate and then you attract and then you say, see it is true, and then you join groups and you talk about what happens and you calibrate more. And yeah. All 4 of them. Yeah. What else? I feel great. I feel happy. I feel in tune with my body. Yeah, you've got it. You've got it. And any thought like that, now stay there for 17 seconds and then another and then another and then another and then another. And then do it tomorrow and the next day and the next day and the next day and the next day and the next day. In the absence of the vibration Abraham of Hicks within you, poslušam. it can't continue to be your Malo experience. skečam. So have we Pijem convinced čaj. you that what matters is the alignment? That Je that's what vroče. matters is the alignment, what matters. Jaz sem prišla nazaj iz 4-urnega šopinga, mislim z vožnjo vred. In na hitro sem še šla v Spar, to sem kupila. Mislim, ni toliko, ampak ja, ful je teh nudlov. Kupila sem solato, ene te ligne, moj ragu. Kimči. Nisem še provala kimčija, ampak ga vedno gledam pač na YouTubeu in sem bila ono, ok, ga bom kupila v Intersparu, by the way. Eno grško omako, ribjo omako, se mi zdi, da je to ribja omaka, oyster sauce. Za brata sem kupila nutello brez laktoze, da vidimo, če bo dobro. In nudle, moje yakisoba nudle. Večinoma sem vzela zelenjavne, ker imam rada pa ene piščanče. V DM-u sem šla po micelarno vodo, ker mi je zmanjkalo, pa videla sem, ker mi je tudi deodoranta zmanjkalo, da imajo to naravno milo od, kaj je to? Karbonor? Ne vem, mislim, da imajo tudi črno milo za obraz od te slovenska firma. Pojma nima, ampak ne vem še, kako se sploh ga nanese in ja, bomo videli, mogoče sploh ne odelovalo. Šla sem si še po zeleni čaj in ker sem jih to kupila, sem dobila še magnezij gratis. Jaz ne sodelujem z nutritionom. Vsi mislijo, da sodelujem z nutritionom, zato ker skozi kažem čaja. Mogoče pa kmalu, če me opazijo oziroma, ja, bomo videli. Evo, tu so pa darila od Andreje, ki jih bom spakirala v to škatlo, ampak ne vem, kdaj vam bom lahko pokazala. Ko mi sporoči, da je dobila darilo, bom pokazala, zato ker gledam moje videe, pa nočem, da vidi, kaj sem kupila. To škatlo, imaš različne velikosti, sem kupila v Bauhausu, ta je L, tako da upam, da bo dost velika. Sem kupila v Tediju en selotejp za škatlo, pa en ta, mi rečemo update trak, ne vem, kako se reče, zaščitni trak, ker ga uporabljam za risanje, slikanje, kadar pač papir nalepim na stojalo. Ok, kupila sem si še ene par majčke, to zgleda ful tako pomladno, bom rekla, pa kot da je za otroke. Take barve so tako. Ta majčka predvsem ful mi je bila všeč, ker je crop top, pa taka sprana je. Zadnje cajte, v bistvu imam že ene 4 majce v taki barvi, sem sigurno nimam taga potiska, pa ta je malo drugačen model. Polen pullover, te imam že podobne, malo drugačne, upam, da mi bo prav, v bistvu moram vse probati, ker v trgovini ne moreš. H&M, Bershka.
Bolj sem si v H&M kupila tako navadno belo majico in še eno bolj tako piči. Tudi upam, da mi je prav, mislim, da sem v S-u vzela. Ja. To je tudi H&M. 10 € je bila ta majička, ful lepe barve, pa take navadne, mislim navadne, dost navadne so, vedno rabim. Bolj sem pa to kupila, ker je bilo pač 3 €. Ne vem, pač taka španglica je bow mašnica. To je to. Kaj sem jaz glupa, stari, oh my god. Jaz sem mislila, da sem kupila te že pripravljene lignje, ne, pač kar lahko kupiš zmrznjene panirane. Se jih imam rada, jih bom pojedla, jih bom naredila, ampak what? Stupid. To sem si še šla kupiti v Music Max v Ljubljani, glasbena trgovina. To je ta, jaz bi temu rekla, klipsna za kitaro oziroma za ukulele. Kako se temu reče? Kapodaster za ukulele, torej da lahko pač da lahko spremeniš, jaz ful ne vem glasbenih izrazov, ampak da spremeniš key, ključ, lestvica, I don't know. V glavnem, ja. In ga daš čez in zveni drugač. Pa brez tega. Ok, to sem vam hodila pokazati. To sem kupila. Da bom lahko igrala pač določene komade v svojem kiju. Ne znam slovenskih izrazov. Ja. Ok. Evo, za večerjo imam čevapčiče, pire krompir, česnovo omako in v Sparu sem si kupila grško solato, kot sem prej, a sem pokazala prej, ne vem. Tako da grška solata vedno paše zraven čevapu ali pa žaro, ampak ja, pire ne paše, samo mi je dobro. Luki. Si tako veliko moja poisla, ha? Kaj zobje? Jaz tukaj vlog končujem, upam, da je bil, kako bom rekla, ne preveč zmeden, ker ta teden sem ful snemala, ampak nikoli nisem snemala cel dan, zato ker fulkrat se zvečer pač ponavljajo stvari in sem v bistvu prvo polovico dneva bolj snemala kot drugo. Ja, ponavadi posnamem v enem ali pa 2 dneh, zdaj sem pač v večjih dneh, tako da je ful pač različnih posnetkov. Poleg tega sem obsedena z ono jopo, ko mi je Andreja poslala, tako da imam večino cajta oblečene in zgleda, kot da vse od enega dneva, ne, vsak dan sem nosila tisto jopo, zdaj sem jo končno dala oprat, že drugič v bistvu, odkar jo imam, tako da. Ja, tukaj končujem ta vlog, hvala za pozornost. Moj naslednji vlog bo stati vlog, tako da bom naredila tudi nagradno igro, ne pozabiti gledati, se prijaviti naslednjič, ok? Čau!